Oy birinci Жалал-Абадтың елдері, садақ олайындар, жаным біргелерім, барыңар, тынсыңар бы? О, садақ олайындар. Садыр кім? Мына, Садыр. Дағы мені қарап қой, чырағым лампычкам. Mağa geldiler, zayıf olmasın da, turayınçı, ondan ayın, жақсы gelip aldım, қиналып ayıp, үй білің, bala çakan, tuğan urukların, eli jurtun tınç mı? Tınç. Tınç bakıla oldu. Hep birinci tınçılıkta, sadak olayın canım birgelerim, samağa batıp sargayıp, gökten kütten günümüz geldi. Sadır kim? Sadır prezident. Sadır kim? Sadır eldin geleceği. Taşıyıp, altında iştegenler, bu nerede canatan beri, kişilerle sürekli, bu jigitlerdi kim töregan? Lelindey uğuldu kim töregan? Sadırday jigitdi kim töregan? Birinci Sadırdı törep, çoğaytkan atenesine tazim, akırette çoğu olayın dedim, ben sıymıktanam. Canatan beri takır ayaldırga söz vermesinger. Mine kançalagan ayaldar söz vermeydi. Bu Sadır sadak olayın eldin taqdırına jaralgansın. Emi bizdi uyat kılvay. Tarıkta qaratırgандай ol işte. Qaraçı, jaş baladay qanday sonun baktulu olup seni koldogan elder. Bari sendep geldik. Tinç bol canım, men sağa uzun ömür kalayım. Adamdardın barına Allah razı olsun. Rahmat. Rahmat apa. Özgöçe Жалал-Абад eli ayabay. Sadır Nurkojoyevичти жақсы көрөт. Harmattırım. Arbanızдар altınday olgan eli jurt. Sadır bizdin elibizge hoş gelipsiz. Mına seni türmeden çıkat degende enelerden gökürögüne ıyık sütü geldi. Enelerden gökürögü tolup ne kılışın bilmey göz yaşın tögüştü. Mına gümüş küldün içinde jarkırayt deyt. Jarkıra canım, jarkıra. Ne demekçiz? Uzun ömür den soğuluk kalayın. Ene degen üç ele sözden turat eken. Ene degen ıyık sütün jürögünün tüpkürünen uya jasap ıyık sütün beret eken. Oşon için Sadır seni oşo enelerden ıyık sütü koldasun ılayım. Jurtuna özüngün ömürüngü neme kılıp özüngün kızmatını görset. El sağa işenet. Seni enelerden atından bari koldayt Lenin hökümetinden sızaka karaştı. Uzun ömür içinden soluk. Rahmat. Sadır Nurkojoyevичке işengenler var mıken? Sadır Nurkojoyevичтин koldaçıları var mıken? Жалал-Абад eli var mıken? Урматтуу биздин будущий президент, биз Жалал Абад шаарынын тургуну. Ушунча сынбадың ыка, мындан бияка да сынба. Сага тазим. Ушунча кыйынчылыкты көтөрүп, дагы ушу биздин алдыбызда программаң айтып турганыңа чоң тазим. Балдар дагы кыргыздын балдары үлгү болсун. Калганда үйрөнгүлө. Rahmat. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Саламатчылык. Облуста 30-дан ашык улуттун өкүлдөрү жашайт. Ошол улуттун өкүлдөрүнүн терең калың катмары ушул жерде кыргыз эли менен кыргыз улуту менен бирге өмүр бою жашап келет. Сизге ошол улуттардын бардыгынын атынан ийгилик каалап, Кудай буйруса 10 январда сизди колдоого биз үмүттөнөбүз жана колдоого ээ болосуз. Сиздин 38 указыңыз менен 13 ноябрда Кыргызстан Улуттар Ассамблеясына өзгөчө статус бердиңиз, сизге чоң рахмат. Жалпы ассамблеянын өкүлдөрүнүн атынан сизге ийгилик каалайм. Кудай буйруса президент болуп шайланасыз. Rahmat. Буйруса. Assalamu alaikum Sadır Nurkojoyevич. Биздин Жалал-Абад аймагына куш келипсиз. Менин Алланы эске алып бир айта турган сөзүм бар эле да. Сиз урматтуу Sadır Nurkojoyevич, мына сиз азыр бийликке жакындап калдыңыз. Кудайым насип кылса, Аллахым сизге бийликти насип этет. Менин сизге бир айтар сөзүм бар эле. Бишкек шаарындагы Ак үйдүн алдындагы тегеренген тосмонун баарын жок кылдыңыз. Бирок сизге айтар эскертер бир сөзүм бар. Ак үйдүн ичинде дагы акай убагынан бери иштеп келе жаткан чириген кадрлар бар.
Bular içki tosma, bul sırtkı tosmadan öte katı jaman tosma. Hiç kimdin yazgan katı jetpeydi. Ağuy menen prezidentin baylanış hiç kaçan bolboydu. Urmattu Sadır, içki tosmanı talqalağınız. İçki tosma sizdi el menen baylanıştırmaydı, gözünüzді boyaydı, ertengile aytады, Sadır, bardıq jer жақшы, bardıq jer önüge otadı deydi. Bияқтан el жазған қатты тосмаларды бардығын жеткірмейді. Мына мен сізге ашық айтайын мы? Сооронбай Жээнбеков менен мен бірге оқығам 1-2 жыл. Ей, Сооронбай, оңолып жақсы деп хат жазайын деп жете албай қойдым. Ана осыны не қылыш керек? Жоқ қылыш керек. Мен ушул жерде да сізге айтам. Улуу сөз бар екен, чыныгы президент, улуу Чингис хандын сөзін сіздің есіңізге салып қойын. Чыныгы мамлекет басшылар ел арасынан шыққандай түйілғаны менен аларды Құдай Таалам көктен түшіреді. Сіз Құда қаласа зарлап ушунчалык кыйналып қалған биздин элибизге Алладын әмри менен асмандан түшкөндөй болуп турасыз. Бардык жакшылыктарды насип этсин Құдай. Бардык жакшы күндөрдү жеткирсин. Эртең күнүбүз жарык болуп, ааламыз ачык болсун. Құдай таанышын тилейм. Ишиңизге ийгилик үй-бүлөңүз менен бактылуу болуңуз. Çok rahmat tuğanlarımla aябай жақсы сөздер сөйлөнүп атат. Рахмат, рахмат. Сиздер эле эл колдоп берип туруңуздар, тазалаганды бизге койгула. Assalamu alaikum, hurmatlı Sadır Nurkhojoyevich. Bizim Kırgız elinin şu Жаллабад жерgesine, Жаллабад eline kuş gelipsiz. Kudayım kalap, Allah Taalam nasip kılsa, uşul Жаллабад eli bütünдөй boldu sizi koldop, anan keyin bir ele koldop koyuyorsundan daim sizge jardam berip turup berебиз деп işlendirебиз. Allah Taalam açık yol versin, adıl padişahçılık kılışka Allah Taalam nasip kılsın. Sizin şu Жаллабад oblasında bugünkü günde uçuraşularınızda ayaktap atkanına baylanıştı. Sizge işeniç bildirip, Kırgızdın saltında şu üstünüzge ak çöp, jelkеңizge ak çepken kiygizip, ak kalpak kiygizip, astыңызга kök tulpar mingizip koyuğa ruhsat etiniz. Kana tuğanlar kol çağıp kollop turabызбы? Muna ar biriңиздердин атыңыздарда muna ушул tulparды берип жатат туғандар. Дагы бир жолу Жалалабад эли өтө меймандос. Өтө мына ушундай ак ниет менен тосуп алганы менен дагы бир далили болуп турат. Кана кол чабуулар бар бекен? Жалалабад элинин атынан, Жалалабад областынын атынан Эми урматтуу Жалалабадтык бир туугандар, чоң ыраазычылык билдирем, терең ыраазычылык билдирем. Мындай церемонияны кылдырбай аттым эле. Мен бүгүн досумдун туугандары даярдаган экен, бир туугандары. Эми көңүлү калбасын деп макул болуп атам. Мындан кийинкилерин токтотобуз мындайды. Мындайларды токтотобуз. Анан эми ат мингендин өзүнүн ырымы бар. Минип алып чыгып кетишиң керек, кайра түшпөшүң керек болот да. Батабы макул. Чоң рахмат сіздерге. Чоң рахмат. Қана Жалалабад шаар, Жалалабад область атынан ат мингизип жатат. Кол чабып туралыбы? Туғандар, кандай гана сонун күн болуп турат. Кана кол чабып туралыбы туғандар? Жалалабад элинин атынан мына ушундай сонун бир жашнакай чепкен кийгизип, ак калпагын кийгизип, Жалалабад эли дагы бир жолу меймандос экенин далилдеп, мына сиздердин атыңыздардан мына ушундай тулпар мингизип жатат. Кол чабып туралы туугандар. Кананды эмесе, урматтуу туугандар, Омин деп алакан жаялы, бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дейт. Бата берели. Омин. Omen o kasiyetli yaratkан elem kanımese prezident inibet Sadir'e bir dua kılardı eldatlan. Babanın tip batası o Sadir'inin baldardım bolun atası.
Hıdırı dinleyip batası, Sadır'ın kızlardım bolun atası. Alpeşte balasın var, Aksaray olsun var, Kastarla balasın var, Kansaray olsun var. Yaratkan özü koldasın, cat düşmanın bolmasın, Allah Teala koldasın, anlıgan düşman bolmasın. Hocayı kızır koldasın, korkutkan doğun bolmasın, paygambarlar koldasın, barışın kuday ondasın. Yakşılık tütsün kelmeden, yamandık körvetendeden, rızkı tütsün kelmeden, ıdık körvetendeden, kızların oyun aktasın, kızıktan kuday saktasın, baldarın oyun aktasın, beladan kuday saktasın. Olyalar koldasın, oğrugan yerin bolmasın, kemengeller koldasın, keseldi ücerin bolmasın. Darak çıksın taşına, dört divesin başına, kövürgen çıksın taşına, o inim köz divesin başına, amin. Amin, Allahu Ekber. Tuğandar, kanday tartip menen başlagan bolsa, oşondoy tartipte uzatıp koyulu gelingizler. Жылбай туралы Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Садыр Нуркожоевич Жапаровду кол чабуулардын астында узатып алалы. Sadır! 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 Buyursa tuğandar 10 yanvar günü har birimiz жақшы ойланып келечекке жақшы жол тандап дал ушул Садыр Жапаровду колдоп алалы.